Udah. Ah, Si Bongen juga tergodin. untung penyahuan Malu-maluin lu. Wajib. Oh, Haji. Naon makin nyeker mana? Ya, Haji. Kalau tuh nyali cara uang ke sepatu. Nyeker mana? Keluar teh masih gitu, leungit, Haji. Leungit. Oh, ayo balik dia, turun balik gitu. Orang tangan. Orang tangannya. Abi mah ikhlas, naik sawios, ikhlas. Wios, Haji, wios. Lah kan segala ajar kene anjir. Halo, Oh, Bang Ule. Lain euy, anak keur butuh kolektor euy. aya. Oh, tuh, anak kayaknya ayeuna. Hei. Bang Ule, mana kolektor teh? Ah, iya barang malus. 2014 surat-surat panjang mulus. Lain motor, kolektor. Iya, dah. Menang tadi isu. Kolektor motor. Wajah. Nen, ayo, Ayo. buru tuh Nen. Oh, atuh ke kalam atuh lah aing mah. Kira aku sakedeung. Asyik rek naon eta? Naon gitu? Pan puasa koplok aing mana? Sia, makin ngomong aing geus poho. Engke atuh bejaan lamun geus beak, rek bejaan. Aing salah dulu. Jadi tahan hap suji Eta mau pakan tuh. bulan puasa sabar bulan puasa itu Pan eta mau pakan nih si aing emosi. emang mau pakan di kandang saha kana? Eta kan yang maneh di ditu. Aing Sabar, aing tadi cek maneh sabar, kene ilas. Sabar aing mah.